Nagsweldohan, amor, honey. Wen, honey. Apay, kasapulam ti kwarta. Un nga rod. Hay, agbayad ak manin iti bill mi ijay balay. Due date mi manan. Manuti kasapulam, honey. Uray 2,000 laang. Takababain mat no dakkel ti dawata. Sige, anay ko na 3,000, honey. Sigurado ka? Amangan no awanin mabati ang kwarta. Adda, basta dalakit di allowance ko, okay day ta kanya kun. Ay na, I love you talaga, amor. Nagsingput ka. Isoan na in love ak unay kan ka. Tanakasingsingput ka unay kanya. Naparabor ka. Saan ako na makasapul itikas kan kakasingput. Aramidak amin nakabailak amang ipaiti ka sa pulam. Tadyak kaya't nga agproblema ka, honey. Ay, ayatan ka nga minunay. Sapay la kumatadinak to isukat iti oras, sino? Saan to Apollo, Sani? Kasi iti kanayon ko nga ibagakan ka. Jakton makasapul itikas kan kakasingpat. I love you talaga. Amor, naibusin ti bagas. Mangtid ka iti gatang. Tagpaili akno ka. Awan kwartak, tatang. Anya? Apay, di ka pa nagsweldo kaya? Adda nang usarak iti sweldo. Pampar. Hintid mo man iti nobya mo na isot amaw. Manipod at dan nobyam, kimirmit kan. Di kan makatultulong dito balay. Siguro, itid mo amin na sweldo mi dyan nobya man niya. Tatang, awanan pakibiyangan nyo dita, tabiyag ko daytoy. Yeah. Napigsa kayo pa'y mga trabaho. Makapasada kayo pa'y mat. Ngamsimadot kayo lang amin, idag trabaho akon. Takasano, mangnamnama kayo mga minlatan iti matmat gadak. Agtrabaho kayo mga minatatang. Ha? Awan pa'y maitad ko ita, tadan ng usarak iti sweldo. Awanay, talaga nagbalinan nga imot di anak ta. Manipod at danubya na. Baybay amon no awan maitid na. Di mo persaan. Tama nga no agsakit tinakam na. At damit nga min puntun ano dadto mahalakay. Napigsa ka pa'y mga min. Makatrabaho ka pa'y. Apay nga min nga insardeng mo tagpasada. Kat mayat matikitam ijay. Makabannog mo't nga ruday. Kahit ko kumamot sa ginanan. Kat saan mo't adiritso ti biyahe. Every other day mo't. Tadda kasin nublat mo iti jeep nga paspasadam. Makabanuglat ta. Lakaya ko nyo. Dakon kabaylan tagtrabaho. Napigsakan to pa'y nga agsursur iti pakiinumam kan pakisugalam. Ha? Iso siguro ang maawanan iti ganas jay anak tamang tad iti kwarta. Takasta ti makitkita na kan ka. Day tagin inom iti ara kan makisugsugal tar aramidam. Kitgagangay iti lakay Agbirok iti pagliwliwan na. Saan agagangay ti kasta iti lakay? Talaga akit di nga aramid mo. Saan mo't nga amin alakay kat kasta? Ado tinasisingput alalakay. Kan nagagagat dalata nga uray lumakaydan. Makaringring ka. Sumanao ka manay. Di si kantag pasada no kaya mo. Apa di mo sungsung batang tiawag ko itay, mayet. Ay, pasensya kan sami, my love. Busy ak ngamin itay. Taada sa nga ili mi ijay balay. Anya, unak lagi din nun niya tinapasamak. Pinagdandanag nak, my love. Pasensya kan, my love. Kat, kumusta? Nakapensyon kan, my love? Wen, iso arumwarta ita. Papananta, my love. Saan ta ko mga agbayag? Tada pa importante ang papanak no madamdama. Ipa-check up ko ngamin ni nanang ko. Takanayon ang maulaw. Kanawan appetite na amangan. Ha, kastaya. Sige, intalamangan ni Terwar. Kalbasan na, agpasyerta basit. Sa tanto agawidan. Okay nga rod, my love. Ngam ilasin ta ko man tiitid mo nga allowance ko. Taamangan no magastos na. Di ka matanagan. Saan ang makisayan tayo jay? Nga mala, ito'y kumanlangan. Ito isa.
3,000 pesos, my love. Agyang manak, my love. Talagaan na idumdum at ikinasingpot mo ang nobyo. Duma at talaga nula kay tinobyo. Tanadong mo at talaga. Agyang manak, ha? Awanan yaman na. Basta paragan ka, mayet, my love. Pasensya kayo nanang ngamawampay maitid ko akwartayo ita. Tani, adda nang usarak iti kwarta. Okay laeng anak ko. At dapay matay basit nga iduldulin ko akwartak. Dayjayon ti paggatang iti masapsapul tayo dito'y balay. Adamat kit di ginatang ko akasapulan ni kusina ngam sana kompleto nanang. Apay anak ko. Adda ka di ururnungam. Adda binayadak nanang. Aywan, kumusta gaya mon jay nobyam? Da kayo ka di pay laeng. Wala nang. Kaya't ko kuman ayawid dito'y balay. Tapnagdan na kamin. Ngam di namat mapanawan tinana. Kanayon kano ngamin ngagsakit. Anya? Ay, apay anak ko. Talaga ka di ababa iti kayat mo ang makarelasyon. Di mo maibawing iti lalaki. Napintas ka nga uray lakyan ka. Isu nga adulat ta dagiti ag gustuken ka. Jak pa'y pinadas nanang. Ngam panagkunak. Adayo ang mapasamak dayta. Babae laeng ti pakarik na kiti ayat. Jak pulos inarapa ti makirelasyon iti lalaki. Ket padasam nga mina anak ko. Manjak nanang. Jak pulos inarapa dayta. Talaga hindi nga imot day dyan anak mo. Sinugsugan siguro dyan nobya na. Siguro hut-hut-hutan dyan nobya na. Adda ka nung arod nang usaran na iti kwarta, lakay. Day dyan nga ron anobya na tinangusaran na iti kwarta na. Itid na dyan GF na ti sweldo na. Agpaisomot ang manipod na kirelasyon. Kitsan amang mangtid iti kwarta kadatan. Agdiretso amin iti nobya na. Saan namat a responsibilidad ti mangtad iti kwarta kadata? Weng, ngimkas pagyaman kumabot ah. Apay, no saan aga po kadata? Naitao nga raw, dito lubaw. Ala, saan atilay sidsidir mo? Agtrabaho ka kiti tapno adda kwartam. Tasyak, addalat tamot kwartak nga uray saggabasit laeng. Taaglako-lako ak iti ang angkatek anateng ken prutas. Awan utang na naimbag anakam. Imbes apaginanain na taadadakil na. Saan? Tabaybayan na tamot nga grigrigat. Agsao ka manen. Di mo pagsawan di anak ta iti kasta. Oh, Ta saan namot nga obligasyon ti mangted iti kwarta kadata kunak manen. Di ka kadi makaaw-awat. Pasensya kan ano, dawat ak adawat iti kwarta kan ka, amor. Sapay ko mata saan ka maupupay kanya. Santo apulos, mayit. Sikati priority ka suportaran. Ta sikati mang parparag sa kanyak. Sikati inspirasyon ko ngagbibiyag. Agyaman ak, amor. Talaga nagpayduma ka nga agayat. Kasano, agawid tayo di balay. Ah? O sige, ngam sa anak nga agbayag iti ha. Agawid ak matlaad agos. Wan, uray dual daw mula iti balay. May saal daw, mabalin. Awan ngamin kadwa ni nanang ko. Sige, itulod kanto iti balay yun o kayat mo. Ah? Ay, saanin? Adda trabaho saan? Di ka aglangan, ta sayang. Amangan no maikat ka. apay kastaw na apa nagdalos mo rito'y balay bakay. Una, taita aklamanen ang makadalos iti husto. Ken adda sumangput a bisita inton malem. Sinaw? Kadwa kanu ni Amor jay nubya na nga agawid. Maturog ditoy. Nagswerte mo day ta babaeng? Isaw ti idaldalosam dito'y balay? Ket, kababain mo't ano narugit asang putan na. No agarte-arte di isuntag dalos no kayat na. Agbambanog ka lang. Di ka nagdalos. No anya ti masangpitan na nga itsura ti balay akay anusan na. Baybay anak ka de, takayat kumula ti agdalos. Tani, italaeng manin ang makadalosak. Awid na pa lang amin dito'y balay dayjay. Di lagbaeng. Lalaki kumaati yawid na sa nababaeng.
Isungarod mo ti pagragsakan na. Anyat mabalintang ay. Mala, tulungan nakit ding agdalos. Tawan mo't aramida. Among mayait, nasaysaya at no lalaki, ti pakirilasyonam. Saan ani amor, tadi kay maadan iti anak. Ni Amor ti ay-ayat, tata. Oo, sigurado ka. Ang mga no sweldo na lang ti kinayat mo kinkwana. Nagpintas ka, kinayat mo di anak ko. Kitsaan mo't una agwapo at tumbaw. Jackpot siya, ay ayatim ti anak ko. Iso pasensya ka na. Gimasapol nga agbali na kaprang kaking ka. Jak kaya ti relasyon nyo adwa. Iso asinam ko man di anak ko. Sige, panawan kayo pa'y. Inakag-shower ang tata. Na, padapay gayang basbastos na ti... Kasarsaritak pa'y lang ang pinanawan na kideng. Sa dino tinagapuam, adamot balon mo akawas mo. Kasla na usar pa'y dagitahani. Kwa, napanak nakiturog iti balay ti kasinsin ko, honey. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kasinsin mo? Mayat, naragsaklat na kasarsarita. Anti-stress ko da ijaya kasinsin ko. Nasaya at nga rod no kasta. Kat, umyan ka ka dito balay. Laglagi po mahani. Nagkari ka kanyak. Sige, agawid ak matlano bigat na. Awan kadwa ti inak ijay balay. Wala ni. Itulod kanton. Saanon? Kabailak mo ti agawid na sisya. Kaya't ko ama-am mo ni nanang mo. Amwak no, kaya't nakmutla para kin ka, wano saan? Kayat nakaday chay. Ken no bilang di nakakayat nga agbalin ang manukang, awan maaramidan na. Ta saan mo't nga iso ti makidan na ken ka. Siya kumot. No kasta, nakasagana ka amang ilaban kanyak iti inam? Wana, no kasapulan nga agtalawak, aramida. Agyamanak. Talaga alab na labnak. Unay-unay Ay, kwarta man nga ron. Wala. Adda talaga itid ko akwartam. Itid kong tunubigatan. Intun agawid kan. Itan, tama nga numalipatam. Tapno maikarga kon iti wallet ko. Hello, amor. Kurang matgayam iti sangaribo dya intad mo kanya. Kasano nga kurang kat binilang kumata na yung bag, honey? 3,000 pesos na jay. 2,000 laang. Kurang iti sangaribo. Anya? Ipauit mo adagos ha, orayak. Isend mo adagos. Sinaan ka no di mo itad ti kurang mo. Ag sinatalaangan no agreklamo ka, amor. Asino ray nga amor mayad? Ha? Ni, ada ka matgayam di talikodak sami. Kunak magdigdigos ka. Iyag mo ray ta cellphone. Hello? Hello? Asino da ito eh? Siyak tinobyo ni mayat. Sika, asino ka? Anya? Nobyo nakbat ni Mayata? Anya. Mayat, anya ti kayat asawan da ito. Luklukon nakasta ka di. Kwa, agar-aram lang dayta. Di kan aglibak, mayat. Ibagam tagpaiso kanyak. Taga ano da ito'y nga amor? Ibagam no sa dino ti lugar na. Apay ka di. Basta ibagam sa dino ti lugar na. Ibagam. Apay aya adamdamagam. Wen, tanudi kan ton agpakita kanyak. Sigurado nga adda ka iti puder day tatao. Iso nga ibagam no sa dino ti address na. Wan, sige, ibagak sami. Tapno ibaken kainsan. Nakita ki din dyan nubya nga da sa bali alalaki kadwala. Diyak lang bagbaga. Tama nga nung nagbidutak lang. Amang ano karupupan ako nak. Gampod no magayam. Ubing pa dyan lalaki kadwala iti. Anya? Kasano nga ubing katlakay mo't yun nakasarita kiti cellphone? Ano niya? Ubing mat dyan nakita. Ubing sapay ng iso. Kaslag taon lang tinasurok a 20.
Anya, Naglailo day ti tunggal maysa. ti awanan bain a babae. Relax, insan. Agparbeng ka. Tama nga niya ti maramid mo. Apa yan aramid na tikas di kanyak. In black nak pa yun. Awanan pa kakunta ka kwa na insan. Hey, salaki! Tao po! Anya day jay, sir. Sa dino ka ti balay tagnagan iti amor, solno ditoy. Ha? Tika di anak ko. Apay, anyat masapul yukan ko na. Adda ka din ni amor, kabsat? Adda, sir. Agdigdigos. Urayan nyo biitan, sir. Sana na nagpakpakita kanyak ni Mayet. Ket amok nga adda ditoy. Iso pangasim, di mo ilimang ni Mayet. Awan ni mayat ditoy. Kan in black na kon. Isang awanan ti pakakunta ka kwa na. Kung nakit di ano iti puder mo dayan na. Agsasao ka ka di iti agpaiso? Wan sir, promise. Urag damag kayo kadagiti karo babi. No day nyawid ko a babae ditoy. Awan mat. Oh, huray siyak. In black nakmat lang. Awanan bayin day dya babae. Kinwartahan naklagayam. Uray siyak nga rod sir. Jak ni namnama kasto iti maduktalak. Naupayak ang namin pinsan kan kwa na. Nagsakit ti naramid na. Oh, anyan. Uray siyak mata. Nasakitanak iti husto. Kanadanay danon kanyak sir. Ha? Adda nakakita nga adda kadwa ng ubing nga lalaki. Ubingan na. Sa bali pa'y siguro day dyan, nobyo na. Sawanan bayin. Manangal lilaw a babae. Naalakgayam ti address mo kin ni Mayat. Pinilit ko ngay nala. Tati amok, dito iti pakasaraka ken kuanan no diakon makontak. Ngam nagbidto takgayam. Adda siguro itayan ti sabala nobyo na sir. Hut a babae day jay. Aywan, sakgayam ni Sami. Talaga ka di alakyan ka? Wan sir. Saan na kami namadlaw? Tatigdog ti buok mo. Kan babae latan ti pamagim. Sige tani, agrobatak pa'y. Maladaw ako ni ti trabaho. At dalugan ko. No kaya't mo urayan kan. Ta itulod ka itayan ti trabaho. Ay isanan sir, kababain mo ta. Di ka agbabain. Basta urayan kan. Itulod kan. Tapno saan ka amaladaw. Naimbag nga orasyo, kabsat. Iyag kumanda ito asabong. Pakitad yun tokin ni Amor. Ha? Apay day ito asabong, kabsat. Basta ito yun tokin kwa na, kabsat. Kursunadak nga minti anak kayo. Nga uray tumboy. Saan mo dapat lawa tumboy? Babae day day. Kas laging tutumboy lang. Ha? Mabuti nga kagaram kin kwa na. Iso nga ikakpailay ti sabsabong. Timingak ti panagdaton ko kin kwa na. Nagdaton ni Sami king ka. Aklo na maun anak ka. Kaya't kulay jay para king ka. San mo tamadlaw alakay? Taubing kirupa na. Dila boses na tilakay. Pagan anok kumamot na jay ngay. Karibal ko aklunag. Oho, orew awan. Agbagay kayong tupay. Kaslag karuprupa kayo pay. Tilay bagbagayo mo. San mo ta? Nagala sa denggan. Karpro pakpay kata karibal kon. Oho? Saan man? Agpaiso ti pagbagak. Uray damagam kin ni nanang mo. Kaduan mo't nga gasawa kitag kakarupat ha. Kitayam ni nanang mo. Medyo agkaruprupa kami. Ni. Adda jilugan ni Saming. Ay nahihihay. Umay nakabalin sa rungkaran anak ko. Ay, aglimangak tatang. Ibaga yung awanak niya. Ay saan? Di kang limang sangmum ni Saming. Ha? Ni, Anya dyan na naptuag. ijay samat sila diyo day jay tatang. Intaman kitang. Apayan pa kayo. Anyat na pasamak ka. Natumba ni nanang. Sa bali ti Jar na tatang.
Agat atakin sa amutan. Ay sus, itaray tayo hospital di naman ako. Pangiluganan tayo nga eh. Sige tayo nak mga yabit, pangiluganan tayo. Ang dandita ni sa amin, makisarita kan. Tayo suti pagluganan tayo. Ay, sige tatang. Umustan ti inam, amor. Nagatake, Sir Sammy. Ngam nasaya at kanon ti kasasad na. Naimbag ata sa naggrabe ti panakatake na. Naimbag-lakit din. Tanay-tanay adagos dito ospital. Ay, sir sa amin, agyaman kami king ka. Awan na nyaman na. Pagkaragsakak ti makatulong ka na kayo. No makaruwar ti inam, amor. Ayaban rak, tasyak lang ti mangyawid kan kwa na. Agyaman kami, sir. Ngam oray sa anon. Nakababae nun. Awan ti rumba nga pagbainan nyo. Si pupuso ak atumulong ka na kayo. At damanin ni sa amin anak ko. At dahi salas, inkasangweng. Kanayon nga umay dito'y balay data. Tila may titid na. Nakababae nun. Pagbay na mayakit agayat nga rugking ka. Inka kisangwinain. No siyak, awan madi amakunakin kwa na tanasing pait. Patsag ang naragsak kanto iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Tatang, Lipata mo unti kinatumboy mo. Agpakababae ka kitin anak ko. No babae ti pakirelasyonan, sigurado alukwan na kan tumanayin. Iso ano sa amin laingay, tama ka anak ka pa'y. Narigat ti awan anak na anak ko. Iso nga agpanunot ka na imbag. Ada kadimot lang namnamakan ka, amor. Pasensya ka no nagulitak. Di na kumagurguran. Talagang amin nga gayatakin ka, amor. di kayo madanagan. Tasan kayo akagura, Sir Sammy? Ah, Tangay na bayag mo ito nga. Agdadaton kayo kanyak. Panawin mo't siguro. Tapno aklo na kung tayat yo. ha? Agpweso, amor. Wan, Sammy. Di amok ngamin idikat jak pulos makarik na iti ayat itikas kada kayo. Ngam nagbidutak. Natin nagmatan tiriknak. Gapo iti kinasaya at yu kada kami. Agyaman na, amor. Promise, di kan to agrigat iti danak. Pagbalinan ka akas la prinsesa. Ay, sana. Jak kayat tikas ta. Kayat ko tagtrabaho. Makamuka, no kastali kayat mo. No anya ti pagragsakam nga ramitan, suportaran ka. Laki di ta pagsaya atam. Kasano, dumano nak nga rodan? Pagsasaritaan tayon ti kasarta, amor? Makaamu ka Sammy. Hello, kabagis Rita. Hello, Manang Panyang. Ay na, ibagaman kanila kay mo to may nayawid ni Junior. Adda dito'y balay, nabartag. Di naman ang mutitang-tang abon nan. Anya, kano mano nga aldaw asaan anagaw awid day ta akaanakam. Adda nga rod dito'y balay. Bigla mo latasin mo nga din. Umayuyawid ta masurunak. Tila'y bagbagana. Sige nga rod kabagis. Umay kami kinibayaw mo. Nala, tumakder ka ditan, tagawid kan Junior. Umay da kasukunan ng dananang kantatang mo. Unay gamatay na anterita. Di nakpilay naklon. Paggawidan lang ako. Aklonan nak ngamin na. Agayata ka talaga king ka. Awanan, nadadaal ang taulom, gapoy jarak. Antinak, armanak. No di ka ay nakatusang kansan. Ikit po naman nga gayatak king kantay. Adumat tiyag kakabagyan nga agasawa tita. Hanggang sana lapad, di kinabakat mo. Gawra man bakbakit ka nga tayo nga sana lapad day tantay. Isuda siguro daytan. Sumrag, sana nakalakday ta. Madakon kabagis. Saan ko akadwa nila kay? Tanda isang sangbut ng aramida ni Jay Talon. Ay, yawid mo tanak mo. Nagbastos. Tila'y bagbagana. Agasam. Ararman nakiden. Anya, ay nagalas ka tikas ng aramida mo, Junior. Nabarbar ka man ngaminan. Naggap-gapwam aya.
Apay adi ka nagaw-awid. Ala, agawitan. Manjak, agawid kayo, takda kayo ah. Umiyanak dito yan. Tanong kaya ito lang nantirita. Kasar ka man. Mabagbagtit ka ka din. Di ka laagbain iti kastangar arabidam. Ala, tumakder ka ditan. Kayat mo tamanga yabak iti mangulod ken ka nga agawid. Abe, pilitan na. Isang marong katigawid. Pangaasiman Junior, agawid kan. Di nakpagpungtutan. Mga yabak iti pulis no di ka pa'y pumanaw dito'y balay. Wan. Pumanawak. Saan ang agawid? Agpapalat ti ugali yun. Agkakarupa kayo. Isa pati ugali yun. Agkakarupa. Kat, papanamanan ngay! Ay, awanan manang. Naibusan ti utek di anak mo. Arak sa ti karga di ulonan. Ay, wan nga raot ka bagis. Problema talaga day tiyay nga anak may. Itatanaw-sawan kan, Junior. Agsasarita tayo man, itinalapat. Apay nga ar-armam diya ikit mo ani Rita. Di ka laagpain iti kastangar aramidam. Ikit mo armam. Ha? Nagkunamay. Inararam kaya? Katwan mat. Ay, imposible di mo amo na ita. Napadasa ko, tinabartek. Oray nabartekak. Amaw, wando malagip ko, dagit inararamid ko. Bungala siguro ti bartek ko na dyan. Apay ko mga armag na antirita ngay. Nakadobabalasang armag, isupay. Kabsat siya armag kidain. San ba na? Ijam nga minun ti panagin inom mo anak ko. Dadaulan na ti utak mo day tanga arak. Kita man, tunggal mabartek ka, agkakanatar aramidam. Sumabali ti ugalim no nabartek ka. Kasla saan asika ni Junior nga anak may. Iba inanda kami kumamot at adakkel mo ang anak ko. Tunggal mabartek ka, aggulo ka. Pumanukkaw ka. Sa pa'y rabrabi pumanukkaw ka. Kababain kadagiti kalugaran tayo. Kat amuyo matakas ta ti ugalit no nabartekak. Aw-awaten dak ka din. Uray ta anak dakmat. Kanayon lakastan. Asika ti aw-awaten may. Da kami ngay mat adadakkel mo. Di da kami maawatan? Di da kami kaasyan kun ibainan? Agnakam kakumahan anak ko. Bumakit kan lumakay kamin iti amam. Kasanon no awan kamin. Kasanon tibiyag mo anak ko. Di mo latultuladan di kabsat mo. Nasingpit, iso ang napintas ti panagbiag na. Saan nagaputan na singpit ti may sa tao? Kat bumaknangan tatang. Pinadas ko mo ti nagsingsingpit iti. Makabula na jak naging inom. Ngumjak mo't bimak nang. Agpiluso po ka pa'y laang. Mabagbagaan ka lang arudo na nakko. Sige. Tagdigos akpay. Idigos ko man ti sakit ti ulok. Bareng maagasan. Oh, at iti kwartayo kini tatang nanang. Ito yun tunda kwarta ni tatang. Tapno damot paggatang na iti kasapulan na. Agyaman na kanak ko. Naimbagla paggatang mi iti agas may. Pasensya kan Diyak ko maawatan. Ngam kasapulan mi maangamin iti amam. Huwag nanang. Amok akasapulan nyo ti kwarta. Iso adyak mabalinta agpalya amang ti kwarta kata kayo. Ikararag tayo. Asapay ko matagtultuloy ti kinasalon at tayo. Tapno napigsaklat tang agtrabaho. Kat matulungan kayo, nanang. Pasensya ka nanak ko. Uray addan pamilyam kat mairamraman kami payapam panunutom. Sana problema dahi tananang. Basta para kada kayo kinitatang. Aywan, ayan ni Junior. Mas lawan manin dito balayon. Ay na rimwar manen Imay la nagdigos. Kalpasan na rimwar manen. Awan pa'y trabaho na ya. Awan Inom tar aramiden na. Baunin yung tumanin dyan balay. Taykak man iti trabaho. Tapno agtalnan. Alaman nga rodan ako. Bareng agnakamun jay ading. Nagpintas ka talaga, manang adora. Ay, kating kayo, Junior. Ngam ne,
Hanak nga sagid-sagid dun tabi, togan na ka jay boyfriend ko no makita na ka. Oo, nakabutang niya yung boyfriend mo. Dakdak lang mo lang ang miso. Nagbasay. May pulasit ano agis paring kami. I love you. Manang Adora. Ay, agtal na ka man, Junior. Hamang nga tila ibagbagam. No nabartak ka o manaram ka. Ngam no hang ka nga nabartak, hang ka nga agtagtagare. Agawit ka kay din, tanabarbartak kan. Ung tanda kan tumanan ijibalayon. May sama tayo dyan. Dadakil ko. Naggalas tayo ugali da. Kanayon da nga ikumpara kin ni Manong ko. Gaputado ti kwarta di kapsat ko. Ti kayat ta. Balinang matabak lang. Awan lagi jaya bakit panyang kin lakay sato. Ambisyoso lagi dyan naganak. Ala, hang ka nga agsasaw iti kasta. Apay ko nam nasaya ati kasta. Pagsasawam dagi jay, dadakal mo iti hangan nasaya at. Uy, agsingsing pat ka ngaminan. Agtrabaho kan, tapno makatulong ka mat kanya da. Kahanan na masapol. Sa nabalay, tadamad di kabsat ko mang taditi kurta katakwada. Ay, arak man tigdi ba? Manang Adora, kurang ti ininom ko. Agawit ka kay din. Hangka nga lakuanan, tanabarbartakan. Alamot kan, si kakit di mo. Kasla sa anak mo't asuki mo't. Sige na. Ay, alam na. mat data nga. Apay nga agtiplak kay di abaga. Nagsakit pa mat. Narasagid ka mo't manang Adora. Alakit din. Ikan na kon. Agriyaw-riyawak dito no. Di nakikan na eh. Ganyan mo. Lukasta. Naginumanan dito istorbo, Adora. Ay, wen nga ro tata. Ngam, hangkumatan nga nasiputan no ay natitinurturong nan. Napanan naman nga tanaya. Madamdama, at dantuman madamag asan anasaya at ngay narabid nan. Ay, nagpangit nga ro ti epekto ti arakan niya na tata. No nabartakat komporme ti ibagbaga ka na araramidan na. Kaslahan nga iso ni Junior no nabartak. Sumanipat pay, nagsakit ti sipat na. Panuray dagi jeba, baros nga kalugaran tayo, sip-sipatan na no nabartak. Pinataltalan na pakit di jemay sa Anya, nagloko na dya tao. Naimbag ata, makaawat dagi jeba baros. Handa nga patulan, tamo dati style na nga mabartak. Ay, una yun na dya tao. Mala, nakaila ko man ti makaammo amang paspasen siya iti anak ko, Adora. Ammo yung matantikas dya nga style na. Wala tata. Tila kabut-butang kat no, sa bali nga tao ti pangipakatan na iti kasyakat. Nga basta kabilan na latan nga awan gap-gapo na kat, baka mapekunda. Uy nga raw, natamo lang ti pagdandanagan mi nga agasawa balasang ko. Ay, saan kami mo't nga agliway amang bagbagakin kwa na, ngam awan mo dengdenggen na. Nay, asino day ta nakapaklab di tatugawan, Adora? Nabartek samay. Uwan nga ron na narita. Ni Junior diata, pimanaw lang nga ron tadtayan ngam nagsublemanan. Ay, una yan day taaw. Kastalat kukunan. Imbes ngagtrabaho tapno makatulong kumamait kadagiti dadakkel na. Samait. Uwan nga ron kahit naimbag ta di nakakulkulitan dito istormo no kasta na bartag. Anya nga haan, kat no umanaram. Amo na nga ada boyfriend ko, umanaram kahit din. Kaslagbagtit nga ruday ta no na bartag. Kat no pati siyak nga ikit na kat arman na no na bartag. Anya, ay nagloko matdatan. Ay, iso asabali ti epekto ti arak keng kwa na. Takasla malugluganan no kwa. Di na amo ti bagbagana. Uwan nga rod natal na matnoha nga mabartak. Nasingpat pay. Nagagat nga maibabaw no kwa. Wana isa amayat kumano san nga gininom. Nga manmano ti panagbalin na alimpyaw. Ad-ado ti gundaway mabartak.
Ita ka lang nga agawid. Mano nga aldaw ang nagpukaw ka, Junior. Kita man talangam. Kas kalataong grasan, nagdungrit ka. Humaya kag digos. Rumwarak mutla no madamdama. No makadigos ka, mapan ka ijay balay damanong mo. Adda ka no ibaganakan ka. Kanya't ibagana. Binili nyo siguro asermunan nak. Saan? Adda ka no ibaganakan ka. Kaya't nakaatulungan. Ikan na ka iti trabaho. Kanya trabaho ngay? Diya ka mo. Damagam tukan kwa na numapan ka ijay. Adda ka no ibagam kanyak manong Ramon. Anya ka di dayta? Kahit mo tagpay a driver ko, Ha? Katuan na manong. Basta sulduan na ka. talaga mo ta sweldoan ka. Imbes ang mangalak iti sabali, si kalangin. Tapno at damot pag sweldoam, kan tapno agtalnakan. Apay? Tay sigut a driver mo kay manong. Awanan, nag-abroadan. Inalan ti asawa na iti abroad. Ah, isumot la ajak nakit-kita na. Kabalak mo kititag maneho. Mapanugak ka na. Amumad, ato ti asikaswa ka negosyo. Ngam ni, agkarigang agbalbaliw kan, ijamon ti arak, tadyak ka ti artek a driver, Ha? Eh, kwa. Inuta ka, manong. saan ang mabalin akas ta ti sungbat. Ti kayat ko, ikarim agbalbaliw kan, nayunak ti suldom. Basta ijamon ti arak, kan agnagad kan dito balay. Libre amin nga ramatem ditoy. Ay, Oh, anya, mayat ka ano saan? No di mo kayat, ato ti masapula ka sa bali a driver. sige ah. Ikarigatak, manong. Para matlakan ka ti ibagbagan ni manong mo, anak ko. Para iti pagsaya atam. Grabe mo dadya kapsat. Apay, kaskari na may katkutara. Inot mo't ana nang. Kabailam na ita, anak ko. Kasla narigat la iti damo. Ng mairwam kanto. Mujak la kasapulan ni Korta. Jak kaya ti jaya ni manong. Ngam kasapulak tumot ngamin. Naurnungan ti utang ko di istor. Masapul ang makabayad akon. Tong tanda kon. Mas daawak mo ngamin kan ka ah. Pinindam mo ngamin ang dagiti istor nga inutangan iti arak kan pulutan. Nabayadak tumot lang dagi jaya nanang. Bumaknangak to. Promise. Apay nga da ka manan ito store ko, Junior. Ay, awan ti arak. Hanakagla ko iti arak. Ni manang adura mo. Arak latan ti pagkitkitaan na kada tao. Saan nga arak ti katangag? Diyos. Ha? Nagbalbaliw akong. Inidya akong darak. Tanuag siyatak. Ikatinak ni manong ko, driver na. Ni, katmayat ah. Kasta ah. Isumatlagay ang makasla rin manyag dataro pam. Ha? Kasla nga gin muwapo kapay. Aya. Hey. Thank you nga rod manang adora. Nan, ikan ako ni ti Diyos, tamapan akong. Inumag to ni Jalugan. Sige nga rod, mabiit lang, Junior. Saan ka nun nga agin inom jay anak talakay? Nagbalbaliwan. Ay, kit mayat ano kasta. Sapay ko mga rod, tagtultulo yan ti pa nagbalbaliw na. Ay, kamaudyanan na. Natungpal mo't lang tinabayagin at tartarigagayan tabakal. Wen nga rod lakay. Ay na, siyak siguro ti kararagsakan nga inaita. Tasaanan nga agbarbartet di anak ta. Siguro, itatasaanin nga gininom. Addan babae ang mga yatkin kwa na. Ang mga mga sawan ton di anak tabakal. Ay katawan dakas na ah. Tadamot ang trabaho na. Kanay, mapanan titawan na. Mayat ano mga sawan? Junior, isa ka nang nagitikawas mo abalunam. Taumakar tapayla iti pagnagdan. Ha? Papananta manong? At binangon ko abrans ti negosyo kiti sa bali a lugar. Siyak pala ti mga sikaso. Tagbati dito iniipag mo. Katuan manong. Paspasuro taklatakin ka na. Alang aron, aging pake kan, tagbiyahe ta inton bigat. Manong, rumarak man dit. At dalamapan ko gatangan ni Jesto. Ne, kita ama. Tama nga no aginom ka manin. Nabiit ta pala dito a lugar. Aduman dagiti barkadam dito yan. Di mo pa'y una am mo dagi jata tao.
Sa nagabot awisan da ka nga aginom gat agwan ka matadagos ay. Uwan manong. Diyak aginom. Inakla gumatang ken makis istorya biik. Awalan ba yung dagidya at na? At dantol daw na kanyag. Nay. Apay nagbartag ka, Junior. Di mo't kunak adi ka agin inom. May saka mo't manong. Sa nagkaputado ti kwartam gat kunamula na sino ka nakaturayan. Ala, sumrag kan. Sumabali man ng ti Jarmon. Di mo man kayatin ti mabagbagan. Apay, asino ti kinalaban mo ya? Dagidya akin na inumak, manong. Sinipangol dakit din. Impakat mo man siguro ti kinadagulit mo. Amangan no sigatim mo na, iso binalis da ka. Amo kung ti style mo no nabartag ka. Agkabil ka nga ura-awan mo basol ya tao. Manong mat. Imbis sa sakti sakit mo, takabsat na. Kastamot ni bagbagamon. Awan pa'y ganas mo ka. Ay, Nay, nagunagmatay taasan na ay mon manang. Apay, ada problema am. jay ka na kam Sinublian na kanumanan ti arak abisyo na. Nagbalbaliw la iti makabulan. Nga magbarbartek man met kanon. Anya, ay unay day jay nga anak mo. Talagan samit ana ito lang nanti kinaartek na. Ay, kanayon mi met abagbagaan. Ngam awan met latat denggan na. Anya nga taya ti aramiden may. Ay, sapay nagalas mo ti style na numabartag. Saan na abagay ti makiinom iti saan na nga amaw. Ta saan daan ay ruam iti style na nabartag. Dayta nga rod ti pagdandanagak kabagis. Sapay dayo da iti lugar nga ayan da ita. Oo, sumanaw ka madalakyan. Nagsasaw ka. Unang malanad ka ba lamma? Uray tumbuya. Napigsa. Pare. Kanagpaisumat nga do tilugan ko. Ha? Bye. Oo, Tricycle. Kanang kotse. nagkardo nga. Anya mo dya kutsimmat. Rugak-rugak mat. Ganabay, lugan mo yamat tibay. Pagluglugan ako mo jay. Dilugan mo't lang. Oo, palawas ka matumbay. Anay ko. Pingkabil ko ay. Kakadwa. Ikanyo man iti pagnakmanday dito. Sana, saan na ka pag-ambulan? Anay ko, manong matayaksan. Anay. Laita ti bagbaken ka. Kanya nga, di nakasarak ka, iti nang tutupken ka. Natangken tumot ti ulom. Nagadumat tinadahit iti rupa ko manong. Pati ti ulog at dadahit nang. Wala, takumarit kamot ngamin numabartag ka. Basol mo. Anong? Itarum ko dagi siya ng kabil kanya. Agdarum ka, no agdarum ka. Asika sunday ta. Tasyak, bisyak iti negosyo. Magpaimbag ka. Tapno makadarum ka. Gan rumwarak mo't lang. Ibatag lang ti sweldom. Taiso ti pagpaagas mo dito ospital. Ha? Di nakbantayan manong? Awan oras kon. Inawagak na na ng kantatang. Nga magpadadang agsakit. Iso adida makaumay. Saan wag narudan dito yung ay? Awan mga sikaso kanyang manong. Ayabam dagi jay kainumam. Tay suda ti mga sikasukan ka. Tay, dati sa suldom. Sige, mapana kon. Kaslakla pimpiman dito yan. Bisakla tawan bantay na dito ospital. Kaya't ko ti uminom. Gumawan pa'y danom dito yung mat. Ikarigatak ti bumangon. Marigata na ka. Ay, nasakit ti bagbagi ka. Tulungan ka na bumangon, Manong. Ha? Eh, ang yaman na, ading. Anyat masapol mo, Manong. Danom ko ma.
Ngamawan mo't danom ko, ading. Ay, mabit laang tayalaan ka dita danom ni nanang ko. Apay, awan bantay mo? Awan nga rod. Busy ti kapsat ko. Masakit mo't dagiti dadakkel ko, ading. Awan asawam? Awan, ading. Sige ngay. Balasang kakadipay, ading. Uwan, siyak laangan ti awan asawa na kada kami nga agkakabsat. Iso asyak ti mang bambantay kininanang ni dito ospital. Mabit lang ha, yalaan ka iti danong nga inumam. Hello, Manong. Kaano nga may kangay? Rumuara ko dito ospital. Katrumar ka lata. Apay, di mo pa'y kabailan ti Bagimaya. Ha? Kabalag matkit din. Nga medyo nakapsutak pa eh. Ado pa ti masikaso sakbay makaruarak, Manong. Ala, asigaswam. Ikarigatam, tane. Ato ti pakakumigumak. Inakpay pa doktor danan ang kantatang. Agbiyahe kanto na siksiga. Agawid kan ditoy. Tawan ako ni tinagnagdan ta. At ang sabali a pinagnag ko ijay. Taiso ti tinalag ko ang mga sikaso ti negosyok di ta lugar. Anya? Kat pagawidak ngayon. Dito'y lugar tayo Agbiyahe kan. Diyak pa'y kabalan tagbiyahe ti atidog, Manong. Maulawak. Kat ikarigata ano sa mga sikaswan ti bagim? Tulungan ta bagim. Tabasol mo matlang. No apay ano hospital ka. Sige, tane, adape aramidak. Bye. Anyan. Nagkasang matigas tuyan. Awan pa'y katulungak dito eh. No kasta? Rumor kayo matan dito hospital, ading Janet. Un Manong Junior, sika nga eh. Mabalin ko kanon ti rumor. Ngamjak pa na asikaso ti bil ko. Ala, siya akong ti mga sikaso no kayat mo. Igiddan kun iti panangasikasok iti bil ni nanang ko. Ha? Kababayin mo't Janet. Mataktakkan. Saan? Maasyanak mo't ngamin kan ka. Iso at tulungan ka. Ngam awan ka duwak ngagbiyahe. Kasladyak pa'y kabailan. Numabalin la ko mga agtalay na edak pa'y dito hospital. Uray dito uyak pa'y. Aging gaan na imbagak tuo na yan. Ngam dumakkel mo't tibayadak no ko. Awan mang sukon kan ka? Awan, busy da amin. Kan masakit dagiti dadakkel ko. Ala, kaasi ka mat nga rod Ading, mabalin ka diti makikuyog kada kayo iti panagawid yo. Agpaimbagak kumapay iti husto sakto agawid. Ha? Di ka madanagan. Sa anak adakas a tao. Nasing putak, ading. Kuha. Sige Ngam ipakadak pa'y iti inak no anyat ko na. No kasta? Dudwa kayo dito balayo kin ni nanang mo? Wan Manong, nadayon ti amak. Kan nangasawa mo tindag iti talo alalaki akakabsat ko. Kasta ka di? Amo Manong, itala ang mamirak na imbag ti rupam. Nagtaer kagayaw. Ha? Saan mo ta? Ngamsyak, damo pa lapan nakakitakin ka. Nadlaw kon ti kinapintas mo, Janet. Thank you Ading Janet, sakbay nga agawidak. Adda kumapay ipudnukken ka. Ha? Anya day Manong? Kuha. Agayatak mutenken ka, Janet. Anya? Laklunan nak, agbalbaliw akon. Ijakon ti bisyo nga arak. Promise. Sapay ko matakayatan nak. Kuha. Nabiit ta pa'y mat nga agamam mo. Aklo na, adamot pa nagustukan ka. Ngam amangan nulukwan naktungay. Jakon kaya't agladingit. Tanasakitan akon iti na minsan, Manong. Promise, Janet. Si kalaang tayatak. Kan agbalbaliw akon. Nagrigat gayam tag may maysa. Awan kabinadang itirigat kan ginawa. Miso panawunan. Tapno mga alaak iti katakunay-nay ko iti biyag. I love you, Janet. Ala Jak kayatan ti agpakipot, Junior.
Wan, agayatak matankan ka. Sigurado kan iti pangedeng yo apan nagkasar iti nobya manakaw. Uwan nanang, oray simple la kasar. Tinapatag, agbalin na aligal ti panagdan namin. Ala makamuka anak ko. Sapay ko mga road tagbalbaliw kan. Uwan nanang, promise. Nagnakma akong tinapasamak kanyak. Jakon aginom. Kanjak kayat apanawan nak tinubyak. Isong agbalbaliw akong. Promise nanang. Agsingsing pet akong. Naimbag nga oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo. Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang. Talaga ka di anapudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di apaglulukwan laan? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanaknak iti dayta. Ikasar ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno apanagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apus iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tatagin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo ngamin ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagag, kan pa nagsinsin naklot yu. Uray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man, iti kayat mi nga ramiden iti nobyok. Kat katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, ti man nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang amin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Jakag ti kusen, tamangan no matektekan ni Rostom amang ururay kanyak. Napanarmanan ni nanang Mau Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napan man nakiditan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidon na. Huwag nga ruda. Di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda. Ang aman niya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga Malang araw, agsubli akto na malam. Kasaritak man itinalapat na di nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo man ni jay hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na ititat taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot da iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Kadno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yan lahat Pangala ako maiti kwartak, alaman? Oray damagam ken ni Carol aka anakam. No agdaw-dawat akken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas gastos, oray piso.
Tani Rostom amin ti mangiliblibre kanyak. Apay, anya trabaho na dyan lalakay ka ba, guys? Kadno ahente itinunwang kas kadabakbaka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangten ka man nga raw no, da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Gusto daytan. Tamang ano isugal kan ipartek mo matlaeng. Ha? Agyamalak manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisen. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya peti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa ti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam, no, anya pa ti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano, anya. Uray bagpay laeng. Ta, adangin na jay kurso nadak abag, honey. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol. Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigrigata kakwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Ah? Iso adamdamaget no nagsweldo kan. Tano saan pay, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may ti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo't Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi ka mo hindi tasuot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansake di manan makidate Ayun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalon asin yang. Ngamin manmano tikas kanya. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga raw, manmano ti kasta. Dagiti daduma, adda sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon.
Kita umot ngamin, dagito lupok, oo, ne, nagsisipukul na pailaang ne, Ah, kanto'y patong ko, ne, nabnabsog na pailaang. adan sama yung kabil mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki na ita. Piki ka! Saan mo't Ne. At daan tay sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye! Awan manan, nagaduman tipos nan ya inam ka Raul, nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang ITFB. Ha? No kasta, di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan ba't di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang tapos. Katamuna mo ti ugali dagi ti tao di ti lugar tayo. Ado ti manakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private di account na taurean niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Orayak man jay inam takasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi, uncle. No mabalin siya kaya ta maki-boyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, at ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikang ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan ti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaam mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagay. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak anak relasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot lati agbali na kaase no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak day. Kat no kanayon nak nga ikan iti kwartak. Inikan nak nga rod manan itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nana. No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti sidayo. Ay, thank you, manang. Rusak lamay sa, no, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Amumag ti nasayat kan saan, di ba? Katwan man! Ala manang, aramidam latta ti ammo mapagragsakan, kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat ang maki-boyfriend.
Ah, Apay, maperperwisyo ka aya. Abay aparitan nak nga gragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. apay lang amin na makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kay agdardarasudos. Ang mga nagbabawi kay to. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanyak. Di nakpay pulos pinasakitan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinaawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak, agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naked pa pa nga rodain kaanakan. Agbordingak pala ili angkel. Tas asidag itayan ti trabaho. Jak kaya takabalay ti nobyo ni nanang. No kasta inyawid nan. Wan angkel. Kasangsang pud day balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimwar ang nagsapul iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ti papanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, angkel. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kao. Ha? Talaga kaday, adesidido ka mangikasar iti kabsat kao. Uwan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. No bilang kumapsut tao. Di mo ito nga tapanawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanya kiti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdundun na kanunda Ricarda kanti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabali na lapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawa ta kiti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamat na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na in love kan ni Ricarda. Wan siguro Ta kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dantag simpa. Makambuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na. Agni nang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo man laengen, mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod, agparti kami to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 a baboy, ken 10 a kalding. Ay na, ingrandi nga rod ti kasaryo nagado ti sagana. Na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta Ricarda.
Talaga saan na nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot tiyang kasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ewan, sa dino abanda ti bedeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda, ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikat nalawang nga rod ti dagam Ay wana Dilaeng kaarol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana nalpasen. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda, taas si dagi ili. Ken igid ti kalsada. Wana adu ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani, ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana, dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakkel agatad anana. Iso riingan nyo langan. Takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakkel mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Kwa, wan nga rod. Problema mo't ti kastoy. Singiranda kaw. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daytan. Anyat pagbayad mo. Kwa, tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang kaw. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak mo diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakkel gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inut-utang mo. Kat inintad kumot kan katidad duma. Kan tinaigatang iti sagana tayo di kasarta. Ija iti napananag iti daddo mga inut-utang kaw. Aniya? Iso ama kitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam. Ta iso ti pagbayad ta. Aniya? Anya nga, di husto di atap ko, idi. Nadlaw ko pala, idi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dahi ang asawa yo. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, kat sangwan yo, aday taparikot yo. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, idi nga da sugar baby yo. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Pila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Total, nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yo pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga day tataw. Sana mabalin. Ay, kano mabalod gaya na kao? Kabaybayan niya mabalod Ikaron na iti inutang na iti pagbaludan. Anya! Ay naman ng Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito Pilipinas. Wan nga rod, aning nag-awid akong makabanog matag ubra ija abroad. Awan pa usto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat.
Ay na, talagaan narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngumjak na anusan. Iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, wan adagayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinaagpaiso na. Nag-apa kami kanila kay ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amo, kada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yung tipawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis bisyo na. Masursurunak nga ron nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga roda Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapay tawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kat po naman ang awan problema iti dayta. Ngam anusan tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wenhan nga problema data ading aning. No kayat mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siya, awan maikarit ko apag patarimaan iti balay. Tani, amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taam mo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon na. Wen, maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asya na kanyam. Asino ko mga itag tinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amo mat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pulit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kilitin. Hangay, taro, Ay na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa ya si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Ngam, awan pa sa lubong ko kanya yaw Pasensya kayon tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapateg, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit diya. Ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong. Kat idinag-apply ak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray face ka o no tuyo la kuma. Kas lakit di nga da impadulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Angaw nala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ang angaw lang da dya tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit diti babaen da. Napuskul ti rup-rupada. Mala, bye-bye idan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay di balay daaning akabsat mo. Ay, awan. Apay aya.
At ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko, tata. Wag, hindi naksama kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng. Kandakal je balay mo niya. Sakto laeng. Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ng asawak. Sige, aramam jak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning itikasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay, boy. San alapod na ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagita anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adda nga min sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pa nga kabilak. Medyo adu dagi dya nga package. Kat sikalat na ama nang. Sikat ti agdesisyon. Tas sikat ti akin kwarta iti maaramat. Wan ag business akman idtoy. Aglako ak iti syokulit. Kat awan mati pa nga kabilak iti ilakok. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, un gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day tamanang. Uray taadan doang anak ko. Tano makirelasyon akmanan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Yak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitaan. Diyag tawan iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agararam ka nun ni Tata Amado kanyam. Ah? Wan nga ron. Laklakayan mo't day diyay nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungot ilalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga isuda ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiin Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kankangro na ante amin. Nalawa di dagana. Apay kasla idildil mo dya kabsat mo dya lakay nga gar-arang kinkuha na bakit? Babaan lang ka di lang, Robert. Napintas mo't dito nga wagas ko. Tap numapan kanya ta dito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tamabisi nakmanin. At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aneng, alaan nan isuda nga agiin na di balay na. Kat dati agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaiso niya. Bili, baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat siyempre tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat dato'y. Una, ni Aneng tinangi patawidan da iti daytoy. Ta iso ti buridag. Ang nga mabalin data.
Han nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikariken ka. Talaklakayak nga dayong si ka aneng. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali ak kadakwada aneng. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudno nga anak ko dagiti anak mo. Siyak ti tumakder nga amada. Tata Amado, Ay ayaten ka aneng. ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak, aneng. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi di anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na ti kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang, Sige kit din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko ito'y. ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Wan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Ta si ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan nga inaramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit aneng. Di ka matanagan. Taduawan pa pananyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Yung apay nga agnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yo ijay balay ko. Ala nanay. Aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damot ka no? Anya! Wow! Mayat nga ro na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya na nga awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon ay Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ije balay na. Ne, anyat gagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dato'y balay aneng. Pangasem. Saan aday ta ti gagalak manang?
Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayat. Bayat ngamin ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwa nga anak ko. Kunak ngamin kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, idibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumangon ka ditan na Fatima. Altawin. Kastalatta ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirik nak. Kanayo nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Unarod. Ay, atan sa amutong sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakabsotak nga kan kanayon. Unak ngamin nga agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tada papanak. Papa naman nan aya. Kuyugan nak nga ron nga agpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga da papanak, saka kundi pa doktor. Sige, taidagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak, numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulaangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkayaban di adi mo, ta itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kon bakit? Tama banog kang agbaneho. Isungarod nga insuro na nga agmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kon, sa nabalay, ta si daglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingput mo kada kami nga agiin, Amado, Agyaman nak, tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, taidagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak daytoy manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ayawanan dya kon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak idi, inikandak iti agas ngam nabayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Diya ka muno ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapanta iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka. Oh, dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko ma. Ni, anyat ikid dawam iti pamakawan. Pakawanan na kata nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak jehaan ko nga kukuwakat ni.
Kasto'y matanda ng pambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam dito eh. Mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asi kasuan ti bagi. Kan saan nga balita dadang ijay kakasinsin kan kakanakan tayo ito'y nga karubak. Pasaray umaydak matkiti tultulungan ito'y ha. Ala nga Rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim? Umay kan to alaan, tayawid kan ijay balay mi manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat aning. Iso nga napintas ti biyag mo tadtanta. Nagmayati pa nagpuspusom.